Lucha fuying ni kadwa no icharwa rakwa vatvatek. Nukan nangam may chalaklak sa tawa may silisilin. Uriwo ni pachirasarasagda suway. May ratatangam panumanumaun na ni Yesu kananaw na so machinanaw dia. Maniringam arimanen nyo iyangay dano tawa matsyagum do farisay. Ta akmayapia do chitan siyam bekena manuyong siran. Utay wala na varayam abo tao di may tutu. O di may chichichian na varayam akman sa nga katan nganda no tao. Utay unyo chiring nyam akmay chiring nyo dumaro. Amyamir nganda no tao. O chiri-chiring nyo do kavavay nyam ipili mo ang dapat tuawon no arwataw. Kupa chiring din nyo mga kaipungam, din nyo anya yan umuwakwak so kataw-taw nyo atawan. Ta, di dawakwak wo pagad nyo, so din nyo amo gawin. Kupa chiring din nyo sinumano yung ikanyari nyo. O ikanyari nyo umapso pagad nyo kawalit na panya do kararatan. Uy ranam siya mataduturi. So ikayana no ikanyari. Jabu karamang na din nyo niya matadutwa. Kakwakwanda no likta miya sa salapura na manakam niya mataduto. Iman ngo kamo. Amurian dinyoan niya yan. Ta yarakuraku naknakam na dinyo akano miya sa salap. Ta navuktyam na nimimira na nivilangan. Kupachiring dinyom umano yung jakendo tangayin no tawam ano ingan kurido tangayin niya mataduto akano arwatinsi. Umalalas jakendo tangayin no tawam alalasan kurido tangayin niya matadutwa kano arwatinsi. Umraw-rawit jaken no chiring ani pamnekan na niya matadutwam mavunas paul. Amu umraw-rawit siya no chiring so seryam tura na may iyono nga javunasu akman sa nga raratan. Tanarak pundayin nyo yangay do pininoriana kangay danyin nyo pachichindo tangayin no panyipanyirisir nganam dinyo alawan o ipasapan nyo jiran tananawun na inyo no serya mapasapadir. Amiando arwataw so asa mapachichi si Yesu. Manyiringam mumang nanaw. Ipanchi mo pa o kakte kuwa kavunong naman so ni matay dia may tiyaluan. Maniring si Yesuam mo kakay. Sino yaman chini mo tumeneng dia ka na umvunong so kangangay nyo. Maniring diram arimanen nyo kadin nyo mga gumanso may kamadadayanan. Ta may nakamu tawuram. Baka na ikapintak na do karawanuri. Mira tatangam, mangununong si Jesus so paingan na siya. Maniringam, amiyan so asaka katen nga na tao. Iyara noram, tayaro niya kawan. Manakanakam do ununad nam. May pangun ngukuya. Ta jabu kapakangay no asya sino niya kawan ko do vari ko. No kumuanam, piparakun ko sa no vari ko sukran ko so asya sino niya kawan ko kano arwa warawara ko. Akanakanakam ko siya do ununad ko so. Yadyarag to arwa pay masodan ko. O yamasukur do vari kwam, tanatukon na vali-valyat do awawa na kaakanso naknak manam ikong o ikarat ko pa. Amno maniring siya matado to diyam
uyud mo kasagpya na tao. Si tiyama piranayam, kumavusra na alag no kataw-taw mo. Man nga, sino mamunso arwa pay may masodan mo, ya masukurdo kavavay mong. Pagkavusin ni Yesu tiring nam ipanchinaw. Sirara na ya manukurno kataw-taw daso pay may masodan dam. Bekena katen nga na tao do tangayin na niya matado to akman sa nga tawan. Manyaring si Yesu do machinanaw jam. Kupa chiring dinyam, dinywara tanwo kanin nyo kano ayub nyo. Ta maara-ara pa o ipiyigagan nyo do karawana kano kanin nyo. May ininakempaw kataw-taw nyo kano ayub nyo. Tunyo nitaw may yasa salapan. Ta siraji akaw, siraji man langi. Yabuda panuknukran so kanenda. Tana via-viain siran niya matadutuan. Jabun nyo kadyak dekdengan pa kano miya sasala pa. Manngwa, ikapintek nyo kalaw nyo no kawakwak nyo. No siyano ingan nyo uryam. Ikong opipi pa ngayan no kawurwur nyo no makakadaya varay nyo. Citaan nyo palaw vunitan. Ta, yaji may vareya, yaji ninun suayub na. Am ko pa chiring dinyam, apya-pya pa vunitana citaan. Akano minayuayub na no may ngaran so Solomon na panyarisiringan no kakwa. Utamak ranam, amyan pa si Tiarawaya. Am si Maruam magayuran na. Kapaslebra na siya duwapoy. Tanak man susang tama ka, di mayo no ni do tanam, yan napadketan niya matadutoso, na ikarwaya savong na. Kakwakwan na no tama kam, iman ngo ka muna. Ta jabo ka dinamantan ninyo so ayub nyo. Amnyo ka di makanetan so nakenakam dia matado to. Amuriwo, dinyo alawino kanenyo, akano iyo penyo. Ta, uriranam naknak mendano di mana liya tao. Aminyo ranam nakatenengan niya matado to. Unyo kakreben no nakam. So ikapingsan na no kakranyo no katalamurong na ninyo niya mataduto. Tauriwo turuan na niya dinyo so apyagan nyo no nakam. Inyura na ama chiluludya kanam, di kanyo niya yan. Ta isari na niya mataduto katalamurong na ninyo. Ipanarang nyo pay may masodan nyo isidong nyo so di makakawa tao. So ikano yung nyo amyan do tinga to so pay masodan. Akano kangangay. Ta abod ang utawa tumako siya. Abod ang uvurso ka kumansya. So ikano yung nano pay may masodan do da nga jinyo agidi. Ta uyanan no pay may masodan nyam pachiluluan no uno nednyuan. Inyo ranam arimanen nyo iwawalam nyo. Akman so lamlam so yatawa nanala so laupanda ni mapodo mamaring so kanana ni may sin mo tao. Tano makaranas do vari nao laupanam iwangan dano lamlam so inawo parravngan. May sinauliw laupanam macitanaw lamlam suina apiya so nakenakam. Uriw isarayan na nira. Kupachiring dinyam jabu ka na may yayuayuban no laupana mapalis na sira kangay na tumautaw so lamlam suina. Tanamagay laupana maya. Kapiano nakenakamdam,
isari na siray panlalagnan. Naknak manyo ya may kasayan. Tano katengan no mapaivari siya o araro no yay no manakuatawam. Diabo kapakatako no manakuwang. Amuriwo ipitatariman yun. Tadyan nyo atan ngiwo araro no ipay sinauli ko do teirarama nipamnakan na niya matado tuatawan. Maniring sipitam. Mupakatsiringan dya manurian no mupakatsiringan do karuan tao. Maniring si Yeswam, sino ipiradan natay mapataka lamlamsoy. Iyaranam ipiradan no laupan na umapungad no varay na do kapiyangangay na so isuvuda kanin no karuan no lamlamsoy na. No may ulaw pa na kapakatsitan na so lamlamsoy na makapayvaray so varinam manoyong urya ipanlalag na. Tuko na matsitangayan dinyam manoyong ranawo akman sa nga lamlamsoya paranranin no law pa na tumalamurong no paymi masodan. Numaniring ununod no lamlamsoy nam tiyaga. Ta ya pamari wo laupan ko ayamay. Sip-siprutan ko arwa lamlamsoy na akapachi yuyup ko susaki. Nutungay wo laupan do araw nunangam. Diabo ka jina pakarwan so lamlamsoy na. Jina bakbaki wurya parano dendo jina may ganganan natawa. Tao jingunot do chiring na no laupan alam soy nam tira ko uya-uyan na no akman siyang. Amu di makatanang do chiri-chiring no laupan na kayan no maragta varinam alikalikay wo uyan nanya. Akman siyang. Tanuaro ni paranranan na jimua varay niya matadotom. Aro kakdayin na dim. Wukunya iyam kupirkasan wo apido tiragam. Inawi no si manoyong rana maslab. Ko akmay to dalilyo wo yamay dia kena rakwa alalaw ko. Duna yanam pano alalaw kwam yakote marik na so ununod. Nyo ipansya kena yamigag chino ikapian nyo so nakamdo itcha tataw nyon. Bakanaw yu kunyay. Ta kunyay do karawan wo ikasyasy nyo. Ta papuy si chay kwaya wo ikasyasy dano lalimado varida. Wo tatlom jisira machipaswasuvay do rarwajir. So yanam no kapiragat daso nakanakam. Umiyama kano mayina kano may chicharwado variam jisra machipaswasovay. Maniring do arwataw si Yeswam. Numachitan nyo rakwa chinalab apo do kailodanam makikain nyo akatan nga no kachimoy naran. Numalangin do kapyan nam katengan nyo kapamsang na. Inyo na mapakatenat nga tawam, nyo katengan wo kachitan nyo so palapalanginan na. Ikong nyo di makatengi do vari niya matado to siya ikway. Ikong nyo di naknak miso apipia vari nyo. No makasin mo kaso tawa pachiwiyan mam, apya-pyaw tunyong buwaso mararata varay nyo do pangunungan nyo. Ta mararatu kangina mo do pachichichya na tao. Kanab na jimo do pamamtanganan. Kupachiring jinyuam no si katuruan mo na wo arapan da jimo anyarpido kalasan mam. Wari o ipakagag mo so kataw-taw mo.